Kada pogledamo u vedro noćno nebo, čini nam se da vidimo bezbroj zvezda. No, mi golim okom vidimo samo 3000 zvezda. Dobrodošli u prvu epizodu serijala o svemiru, dobrodošli u univerzum. Kao što sam rekao, golim okom možemo da vidimo samo oko 3000 zvezda, ali zato postoji moćni teleskop koji možemo da vidimo na 1000 zvezda i na 1000 galaksija. Prema procenama postoji još 100 milijardi galaksija i u svakoj pak postoji 100 milijardi zvezda. Sasvim je jasno da niko sa izvesnošću ne može da kaže koliki prostor zauzimaju ta nebeska tela. Za tako ogromne razmere potrebne su i posebne jedinice za razdaljinu. Uostalio se pojam svetlosne godine, odnosno razdaljine koju svetlost pređe za 1 godinu. Sa merama za razdaljinu koje su na zemlji uobičajene ne bismo daleko odmakli. Jedna svetlosna godina odgovara dužini od 9,461 biliona kilometara. Procene o nastanku svemira veoma su različite. Kreću se u rasponu od 10 do 20 milijardi godina, pri čemu se došlo do saznanja da se to desilo pre oko 13,8 milijardi godina. Od te nulte vremenske tačke svemir počinje da se širi. Što je galaksija udaljenija, svetlost koja dopire do Zemlje utoliko se pomera ka crvenom delu spektra boja. Kako crvena ima najveću talasnu dužinu, bilo je moguće i dokazati tu ekspanziju. Ova pojava može se objasniti na primjeru zvučnih talasa. Kada nas pretekne motor, zvuk vozila koje se udaljava od nas postaje sve dublji, to jest zvučni talasi se šire. Mlečni put sa oko 30 drugih galaksija čini lokalnu grupu. Ona se takođe grupišu u takozvana superjata. U superjatu device, koji se prostire na preko 200 miliona svetlosnih godina, naša lokalna grupa predstavlja samo jednu neuglednu mrlju. Na obodima superjata nastaju takozvane barijere koje po strukturi podsjećaju na saće. Između tih barijera nalazi se prostor nepojmljive širine. Reč je o ekspanziji na 300 miliona svetlosnih godina u kojima gotovo da ni nema zvezda. Uprkos skoro beskonačnom broju nebeskih tela, svemir je prilično pust. Prema proračunima mase, na 10 kubnih metara prostora jedva dolazi jedan atom. To bi bilo sve od ovog videa. Ja se nadam da ti se video dopao. Ako jeste, klikni like i subscribe kako bi me podržao i klikni na ovaj ili ovaj video. Tu su negde.